Pak gede kan? Okey, dah bunuh kat depan Tanjung Sar. Jadi, yang sang perle tengok. Perle dah ke sini tau. Depan kata anak gangkak. Nak ngumpul udung mana. Ngumpul. Nak semua. Wah, long ni. Wah, lu lagi depi lagi nak buah dari dua orang nak buah kan 3 minggu nak tutup bagi tengah 2 orang tu. Jangan 3 minggu ada pre. Buah long nak buah 45 nak buah. Apa gede kan? Oh, thằng này không vào bột rồi. Thứ ba, tăng nhỏ quá. Nhỏ này là em thịt nhỏ, mày mang nhỏ. Rồi là liền thế rồi, nó quăng cái này. Sao phải tăng đường này? Không bận không phải tăng tiền cái nhỏ, nó bật cơ tham bên nhỏ. Bắt đã bỏ nó luôn cái ra thế rồi, em kê mà nhỏ, kê. Mà cái này tổ cũng không được bờ, đã được kê được bờ. Yang ulangnya Pak Bos sudah waktu umpa, tak umpa. Dah ni ngomongnya, yang betul. Orang cewek-cewek nak Pak nak rundu, pun dah kena macam. oh, biasa sang kerja juga jelas nak. Boy ada ya? Kerja kena lebih jelas nak. Yang saya berapa tu pun. Aduh, kenapa aku keadaan malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ni. Dah. Guna pekat dah. You jawab Pak Bos kena. Banjir amat. Hai lehon 4 dah. Sebarang cerita ni memang you jawab kena Pak Bos. Pak lehon mah. Bijak Pak Bos ni kalau panen memang kena bijak Pak Bos kalau panen awak nak belau du. Panen tak belau du. Pak Bos lewat kerja, ke pegang Pak Bos kerja kena panen. Oh, fikir awak belau du tak ada aku English datang. Oh, kau betul memang menan pegang betina lu pegang perthal lu minta awak kerja orang tu. An tangguh mana? An tangguh apa? Lu dah nun. Yo, nun 12 apa? 12 popek nun. Lengan ta dia tidak apa nak man. Man ke an? Bah ke an kali menempat awak dah nah. Ya, jadi depa Pak Bos kita. Bijak mana hen kamu? Bijak mana hen kamu? Berarti dia kerja. Ya, tiga. Pun telefon Pak Bos nanti semua. Telefon. Pak Bos bunuh lu telefon mah nanti tu. Man hon kat telefon dia. Assalamualaikum Toke. Hai Pak. Nah, urus jak kena dua ro. Dah. Jak bro no. Apa perlu kena nak tak. Tu di cuma ni, kena nak tak nama. Okey awak kerja ketu ke salah sebenar. Je. Apa? Kan mangga. Bijak kena ni no. Bijak. Betul. Baik no macam. Beli. Lain balik. Betul kan lain no yang mangga perah masalah pupu kah? Bu di ban hai pada mungkin ni dah kerja dah kan. Saya kira. Tengok kan. Kita perlu nak. Ai sudah balung nah man be tengah balung. Duduk ro duduk balung suara lah nah. Bukan dia sampai kecewa. Ni sudah. Jadi bang yang turn hun bang. Yang bijak Pak Bos.
Ôi hoa, bố ya đã cả lần lại pu đã đụng nó mà. Mà satu nó con mà satu persatu. Dia tak tengok dah tengok dah. Tak ujung ni. Tak cuma tonton. Ada apa lah. Nyompak sabau. Yang ni hunyo kada di tepenen ni hunyo. Ya. Gati wak ro bu kabung pun nyom pun hunyo berarti so pun ro kabung pun hunyo berarti jaga bong pun di euro ego. Rubo berarti poh 6. Poh 5. Poh 5 boh 3. Pun bunga boh poh 10. Boh poh 10 bunga. Dengan poh 5 seput boh 3. Ya. Menang tu yang lain tu. Ha. Yang lima. Yang apa tu? Ya. Bong kurang. Lagi apa lebih banyak di sama. Yang jumpa sama ya. Bố cái gì bờ một cái rồi lắm, bà gà này nhiều hơn làm beda mà, nhà hai nhiều hơn nhau vẫn đi rồi cái là từ nhà nhiều vùng xuống, bài cái nó bữa ăn, nhưng mà cái này đang đây lên đã ưa này qua lên đã trôi cái cái nan, bán bao rồi này, ôi bài anh thề cái nhà này dài thề, ô mà các cái bà bỏ rồi. Ê, nhôm anh nhỉ? Nhôm, rồi kìa. Còn cái à tống trôi à. Mà để ra cái kè gấp. Để ra cái nhà thì mà để. Có cái nào bà bởi nó là bòi họ đâu có chơi nó rồi. Cái củ gần đường là chạy thì đó. Rồi, nó phun đi đây là mình bòi đâu. À, đây bà băng cùi cái gì đó. Ấy năng cái được không? Dạ chứ. Năm nay câu, bà băng băng bao nhiêu đây rồi? Wah. Oh, man. Bahan sa puno ka truwa no. Jadi yang pemain dua doyo kibar menurut ka. Bere? Ay, ano ka? Man, talol, pagkahan mang natong pernah kerja. Kalau nakap 5 nuhun bawa 12 bon nuhun kan nakapedui bawanya bae tapi orang bangai tu ai cepat nuhun. Kerja wan 12 bok, rumah le limang boh rumah hantu tengok. Bahan rumah le. Benar. Ha? Tak beli awaknya oleh kebunuh kerja anak beli lo mo. Anak beli. Oh, macam ramah di. Di mana waron mana? Di Iman. Di mana di? Sama. Ai kamu nak kawan lu di anak ni. Aku dah beli di dewa kan. Yang mana jadi munyo ca kapegah bata kapa. Bagi kalau mime awaknya. Kirong sala lubno, truk sala. Okey, yang tu. Jadi awaknya ya lokasi pada anu wak jadi yang kume dua donyo Mẹ lên hắn berapa Nabi wa ada kan pernah. oh ya Wah, bubuk kena. Oh my god. Aku tak iya le. Tadi bukan kena buah ni. Oh. Mandu le. Kenapa aja? Terja. Le dengan terang gitu. Abang ada. Ali Kulang nyaw kada anak pin no kan. Mga bang pula mga mau iri. Ha? Tahu dong grame no. Dong grame.